Apo. Mayat. Mayat lakay. Mayat dito ang ubraam. Ay na apo, makitkitak tatay. Ada yung nga babae ti sipsiputan? Ay na. Ada yung nga babae? Gapot ta sexy kang dakil ti masangwanan na. Sulat sipsiputan mo. Uray larong warta bukul-bukul ti matanon nga mangkitan. Ay na, apo bakit? Kan mga ajitikit kita, bakit? Napatalgya pa lang basta. Ay na. Nakitak lagarudan, agdanay ka pa ilang. Apo, di ka latag, sorin. Ay na, apo. Sorry garuden bakit? Sorry bakit? Sorry garuden bakit? Ito, nag-sorry ka tagpayso ya. Di ba agpayso? Apo, kaya na mga sorry ak na nagsorry ak latan. Hanyang hindi kayo mong aramidag nga eh. Umanaw ka, Toy. Umanaw ka, tita Jacket nga makita ka rupa. Hindi pumanaw. Ape, papanang. Hindi pa ko nang kabuano at. Inapo. Talaga pumanaw ka? Binaklay ay wanan? Ay na, apo. Sorry bakit? Sorry. Kitam talagang agpayso. Agpayso talaga, di pang panunutan. Apo. Di nakat katungtungan, ta di ka kayat nga katungtong. Apo, nakagulgulong ka ng katungtong. Papadam na lang. Ka lang. Hindi pa ko nang nga madinakit katungtong. Nya nga taya tinagbasulak ta. Kas kanyam tinaasawak nga artek. Nagadumot tinagararim kanyak ide. Natin. Right! 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 No. No, nababagtot ka mo nun. Apo aya, makapaumalakay. Awan lakat sumangpot ka na barbartek ka. Ay na apo kaya mo ta idextrose ko kanyam ti mainom. Awan lamot ti salsardan mon. Ay na apo aya. Unayin nga gasgasat ko. Nya nga taya ti nagbasulak ka. As kanyam tinaasawak nga artek. Dakkel nga dusa. No apay mo't nga nagadumot tinagararim kanyak ide. No apay nga sikapay lang tinapilik. Malasan aya. So nagkunin hifat on when we habieti. Sinin matine. Ay apo aya. Sige. Ipapas mo ti uminom. Agbartek ka nga agbartek. Inom ka nga inom ti arak. Ingga na nga dapay na bati nga dalim mo. Apo. Inya lang kan ti inomom. Takno na agsakit ka, idiretso kang di punirarya.